أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب وأسكم من تنكوين نعمام نغرير ما تاو دنگرانو أرو أقبل ألاقو وكوين قرغرن دوكتا أستاذو بكر حيدرة وكوين موسرنا ماما محمد بن باجي وكوين موسرنا ماما سيتن قرمون سكوه منتي وراكبه تونغو مكبه تونغو كوين قرغرن دوكتا أسكوه منتي كننغا لي سربنو بونا دوا ساريكري بكر حيدرة راكوين ننتنكاومي ke sare kyan ya khatu ne kai wara akhbaran ngin bakar hadrara kin di sidin kama wadi sirasu abunan do arno asuka man tembraje khairiya sirasu abunan do na rasuka man tembraje khairiya himeno do personal kama himeno ra sidin kama o besu man tem kuini na mama kenan ga lo meno do na wata arna rabbiran na jamanil wana na islami na la rohono ni na hurumar me ya rabbi alanta yatime na makisna halle watin agar qote be arna kengirde agar ne ben ya rabbi arna kenji inshallah hati faran burma ta khutum barga kemrega oni dang to wala laqiya inshallah o maremu wala laqiya wara wara no khube orna utunu na sawatarun kama wara ko ina de Allah hare ne mando kisinga kama amma dinan tare nyim panawu wana kon kawarin kama ni sawatarun kama Allah hare ngaro madina aga dangil la halanu benuri aro serebe no gara munda ma nante anyanku umma ura kunsu ko manten saw atron kama alla gara warja serebe alla gara serebe warja Allah haran jatiga undi ken aibu ayyub al ansari radiyallahu anhu ura ken qibarin saw atron kama o maremu madinan kon kanu e kanun po ho fasamte Allah haran se ha kamara kanun ati meko ura ken su ko manten saw atron kama o maremu Allah haren garon madina ayan kayen madina kellumo lansarun da mosiri kinan madinan konga alungo mobru lansari go no sahaba khorani wati sarmatu buna abi anas iwaqil abu qais abu qaisi atu indeni tikenya mosiri amasro kenda suge saundi ara suge kewra ma baitunu tami arna atomi suge ke wara mabaitu tamiro na atomi kembere nga suge ke asihe akama alansar no isigira Allah hare lenga lingira mobe aw sehne ken kama aro makango nga harati Allah hare ni mobe magotlania aw sehne ken kama yero go suge ke koni serebera suge ke saundi ora ko enanti wati kenda sarmatu buna abi anas waqil abu qais akenyi me tarhu gumunda honne koni Allah halandi tarhu gumunda koyin nanti abu qais kebe hay nan same Allah haren qiyen kanen nan nabi nyime kembere nga jahiliya wati akenya qalla halari kembere nga kebe gani bori batenga kema yimelga kebe gani bori batenga kema yimelga nan de haramarame annan yiga nan pagu kununga nan sawu batu ho sunta ma ango kemba tunu kingane Allah kembere kema yimelga kembere nga kebe gani aradina nun sugandi keta kebe gani nasarandina nga kenga ati kenya na yimulga aron nasarandina ndi ara wuchenya nasarandina ndi kempale nasarandina ni jukunu wono aribu ken sera na dikenu nasarandina ndi kenya ya wati be abu nasarandina nkanari kema yimelga hilakari kembere nga koni nor sami anta tu yora diga kilebe na sawunya una jahiliya wati yari Allah harema qihina salama umar hina kembere nga ara kombe wa sigindi tarugumunda ko yinanti ara kombe wa sigindi
ken kombe are du hubusi ken noni nan same kombe ke siken kane taro gumunda ko nan taga yin nasarandina keri aniga angaze nasarandina keri magonyana dina ke batana nganai ken nasarandina ke ma kirechenu ku mornu ken nasara mornuwa ya hay idu hubusi ni gilizi ni mobe anya khana ya ken nivonga kemra khana nyara qasangira men kudu kebe ni nasaran kramo num batu mo ngai go yile ne misirandi akana nyiga yile kemme awile ne nasaran baturanwa akano alla batunu magaribu gundo go kama nasarandina ni kembre nga ken gundo kenya sababu ya na nasarandina ke tubuari alla garu mera nasarandina ke arab batu yalla khawara kembre nga ra kombe go taga ikanoni aredu hubusi ken komberi na kenya batu dingirai ken kombe anya ko ni nanti yare ho janaba ngabanga anna maro kombe geri yare ho haida ngabanga wal maqra hore anna maro kombe geri taro gumunda koyi kebe an abu qais ke nan same salama unkane kebe an janaba yankainga anyi ken gollen dabar ay me janaba yankainyana wa anyi ya khunya marni birambe i qari e qaso illa rangana kuti anyunya marni tuna janaba yankai birambe sara horenga na kuti bakia anyunya marni tuna janaba nyanki kenya na sami salama ongane kembre nga dinan pinyi gallara mosiri aken goni aga himbe ko naga no sami atike ko na ibrahima kama ina kenya batu atina ibrahima kama nya batu kembre nga atoke mo asama alla renga raqi na yan nabi nyime kenna nga alle alla harale hijira na mu makka na ndiga madina kenna ya kimo kella halari bila Allah haren gari bani a tubi nan tokiro Allah haren bate salama okiri anyan sahaba khore bo Allah haren lelunga kenda mosiri amakata kurnu amakata to sugimbali kenda rasuge go sauni hime go lansaro nun sigram ko ini Allah haren leli ken suge na kangai ora ko ina di baitunu tamiro karawo baitunu tamiro nato suge ken orni arabun kanen kara nan sage aure karna sungan kaneni ke sabura fame na kite suge ken kangai abu qais agra suge be sawnati sawa fi quraish bid'a 10 hajjatan yuzakiru law yalqa sadiqan muwatiya wa ya'rudu fi ahli wasim nafsuhu falam yara man ya'wi wa lam yara da'iya فلما أتانا واتمعنت به النواه وأصبح مسرورا بطيبة راضية وألف صديقا واتمعنت به النواه وكان له عونا من الله باديا يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المناديا فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس ناعيا بذلنا له أموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوعاء وتعاسيا نعادي الذي عادي من الناس من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المواصيا ونعلم أن الله لا شيء غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا أقول إذا صليت في كل بيعة حنانيك لا تظهر علينا الأعادية أقول إذا جاوزت أرضا مخيفة تباركت اسم الله أنت الموالية فطع معرضا إن الحتوف كثيرة وإنك لا تبقي لنفسك باقية فوالله ما يدري الفتى كيف سعيه إذا هو لم يجعل له الله واقيا ولا تحفل النخل المعيمة ربها إذ أصبحت رعيا وأصبحت الساوية كده يعني صرمة بن أبي أنس أغرى سوغي بساوندي كم بيكاي سوغي كي ورا كوني عربون خاني يري الله غنا دونته ونا وري كوني سونغان خاني دي كي سابرا فامينا كتاري
sugeke wuran kangai ati Allah hare nemando kisenga kama ta tawo quraish nundo mena an gaba sino tamiya agara himme ya quraish nundo mena aqi halle sino tami aro halle ara kenya ya quraish nundo mena ati Allah hare ngo kaman waju ke sabra ina sere kita serebego itongondi nan sagiya ina sere kita serebego tokin dibate ati Allah harenya awidu koini jama kahumaran su kahumantenga jama kahumar dingira nun su kahumante Allah harenya awidu koini agana diga awidu koini nanti ana rasulullah kensuri umasai ati falam yara man yu'wi walam yara da'iya ti Allah harema sirasu kita kengo akahunu kati dui kome Abu Talib gara akahu kati dui mobe Allah harema sirasu kita himbo kem place utunu ati Allah harema sire me kita kenga wa killi kati idebe nantali wa de mana kebe sarmad buni abi anasiya ati birambe agari kum madinan koi ati la to in sabati tai ikum madinan go no kuma ati Allah harel lagari anya galinteni tibata debenga ken tiba debenga ken madinai wa asbaha masruran bi tibata wadiya Allah harel lagari hilla kharim madina noni adungenteni ati ara seru kita himmen go tokin dai madina noni ati lato in sabati tai madina noni ati de mananu ya Allah harenda madina noni de mananu be ga gire Allah wa iwode manne kenyana qurain kama untaka nasire ati kenyana wa kana lahu aunan min Allah badiya ati Allah harenya nemano kisenga kama nuhu gara kebe koni isarunda Allah harenya awo kibar ne tikenga Musa khana gara kebe ko isarunda Allah harenya awo kibar ne tikenga birambe Musa gara jabinde ya gamune khannya kome Qur'an ngar tiken kisanga mobe ati Allah harella gari wa asbaha la yakhsha min an-nas wahidan talla harella gari antaka nasrasui Allah harella gari antaka nan nuqutinden sirei wa antaka nan nuqulatin sirei me atokro nabre ora kella wala Allah harenda gilo nabre la silinga o man nabre ma kitaran kure oro nabre so Allah wala la haqqa be gawa baka ana kemutu kennan hale ati oro nyonkinu wala kun khana la warara gajangin birandi wa anfusana indal waqa wa ta'asiya o nyaagene ti Allah haren khanai agana himbe nya o kenyana agano nya marti himbe o kenyana to na himbe to no ken to kono ati onya hila khari o sirensu komanten konni Allah haren gara ken konni Allah haren gara sirensu konni o mo ken konni sirensu komante ati har ken kamanen ngana ya Allah haren gara sirebe konni har ken ngana ya o kanaye har ken ngana ya o de manane o ken konni madama Allah haren konni gara konni kemira ati kullan sarnu ikunta gen kanu few har ken ngana kun kanaye o ken konni ati ikun atu ikullan sarnu watu nanti kamane sunta maganta Allah mana wa na'lam anna Allah la shay'a ghayruhu ko honta no kinan Allah tanai Allah ba ne piawno ira to hila khare gullan sarno ira to nanti Allah kitabake kinan kannan nan ngare kebe gani sarmad ibn abi anas kana abu khaysiya ati kenda salli dingira sui iwalla nyagana arna newenya odangan arna newenya ora amma o konun de ma o kama ati la kharikana bi anasiya ati kenda dangi nguyen kote sui kingani kanun no khui kembena yiwotini e Allah anto ken khairna njidinta an kenyani o besananga inda dangi nguyen kote sui kingani kanun no khui o ke koni o anki Allah anto khairna njidinta de kembena an kenyani o besananga tabarakita ismallahi anta almuwaliya ati kembira ati Allah areta an kube nguyen koten kama an kube nguyen koten kama ati annatu halaki honu innal hatufa kathiratun halaki honu hinu bengo serem palakil tikenga bende ka kendi tasu ati Allah hare wa innaka la tubkhil nafsaka baqiya ma an kutetore dinan de manene dinan an kawanan de medde me mo sura de ma
an kawana tere nan dia mun khote mbanga su dinan de manen killen kama diga ma an kuteto ati fa wallahi ma yadri lil fata kayfa sa'yuhu ati kunati Allah ya ambanen tatu i gollen wala garni mowe ya amanen takendu an gono gollen yana ka golle gel garna kamo tan takendu iza huwa lam yaj'al lahu Allahu alwaqiya ati birake be Allah gama tangandana nyanda kinga an tangana ati tamarullah siri be adda khundengani ati kendi kaman hanare tamarullah siri be adda khundengani dikendi kaman hana kembirenga ti tamarullah siri kenda lagari aminintena mininan pagu kembirenga awol lagarni nayalla to anai bakalla hala kasake mawa ati kenya ati iza asbahat ra'yan wa asbaha sawiya kembirenga kebegani abu khaisiya agara sugebe saundi nyale sabura ti Allah hare lienga madina ken suge haikai ora ko ne rabon khanni nan tlana awre ko ni bamran khanni soninkè khanni ke sabura famina kitai kemra kebe na abu khaisiya ora Allah halan ko ni ora ko nan tin nan same Allah hare lienga ne aken sire ajukun sire mosir kebe ni bor batenga kemaya asagoi amadu ni bor batenga kembrenga dina kebe gani baten dina kingani wote adinu samawiya kingani dina be yang habaga kamuna yi kamana kenya mundu mari gemu itai Allah harelli nayi birene kembrenga akinya na kesuge sawni taro gumunda ko ina Allah harenga ni madina watibe kinna ya khirsawo ka aris se konya dina ker mosiri kembrenga agara sugebe sawndi nyaale saburate Allah harelli nga madina lansarun su tola kembra kempa kembra ora ko ina ta Allah hare ne mando kisenga kama agarin madina kembra ora ni arani yahudiya nu yo madina nan ka lansar nu ku yahudiya nu ku igari la hala be kama ora ken saw ataron kama wala laqidan tu ku ora ko ina di yahudiya nu e kundo nabillahi daud alayhi salam ido kenya idome kenda yi bu makka idangi do madina kembere na dauda ra koya nan dikke debe be hay atike hay nabi min lagaren debe wati himira annabiyul khatam nabi min lagare kembere na dauda ra koya nan dikke lin bu kedde bay nabi min lagare akhbaren fonte he tawretari akhbaren bangante mo tawretar mosiri kenya sawni dauda gara korondeya kata kedde be kena yi aro jama'i go domi kenno kuso honura mundama nanti andungi kunda intawo yere ina nabi mel lagare kedu kembere ngani kenya tagere ira uchebe tawno au chellato mosiri ira uchebe tawno au chellaten mosiri ma qabla li bonina qabla dantano bani khureza aro bani nadir aro banu qaynuqa aro qaybara yahudiyanu kemra kusu ko mante itagen sawabumbu ke kelema yari nabillahi daud alayhi salam agara koya nanti nabi mel lagare kimono bu kedebe kemra ito ken tagere sa igo kuma Allah harendu wati ro madna go kunda sorime ken lansar nugo inda sorime ken awsundo khajrazinga iwa ko ine yan nanti nabi mel lagare woni bu ana bu kuma dimana kembere ngai wala ansar nugo ewi kalli ni tanundi kidungu do qomi adin gon kar moome aro iram gon kar moome ma alagaru kenya digame ken tuindengani iro lansarunga kenya sabuni lansarnu iro alla arengra me wari maka gilagara nabi maundi gamen koni na ko ina ndike qi ibu alla no kunyi ken no qusui ora ken qasan saga toronga mayti yahudiyan go kamuno baba tin nabi mebe tikkani nan taganari wo kapai no kugaja kembirenga kenya haikere o ma sigi yahudiyan no samai kembirenga kebe ni lansar no ku ikun tokiro alla arembate kembira gilegani soro nyere yana le soro tamra hillo ma alla garu jamal gabo asa wongite yahudiyan no kedigan kanari ka yahudiyan ko ni ikunya simana nanti awrni bu ikunyari na sawunya nabi me hoga bu nangiri gile ibrahimai na lawra ma isai nabi me hoga rikendi tarugum da ko ina dikezu ko mande bu yahudiyan yari
kembirenga ikhana uyan natana ken nabi me lagare ken nanti kenta baka qabila tanare kunga he kembirenga Allah ra igollenda bari Allah watni kamane be gan fa'alu lima yuridu kembira arabu ni arabunuli ken ko tanga yahudiya no me arabunun jatene kembira Allah ridu toy tungawne na laqi arabunu yari kena yahudiya nun ta'untene nanti abaki kunyari birambe agabu arabunun disa a woni sabade qamo yahudiya nun koni amana ta bagi kunyare ka Allah are ngari Madina arayin yahudiya nun Madina noni ko ta hana be ga yanga Quba ora ko ina dikeni tenen ko tai wai nangimo arabiu lawalin qaso abiton tamiro hillo aga yanga Quba madnan kon su ko mantembu nan ga gem kembira yahudiyan karamo yoyin Madina ken ko tanga kingani bani nadiri qabila iqris khore wadi huyay bin aqtab kembira ken kibare go ken noy kibare ke targo gumunda hilla koy ila hilla baga koma keni oma safiyatu bintu huyay bin aqtab safiyatu ken mu'mina numay huyay bin aqtab ke yahudiyan karamo alle nyaarenya hayke ka hinu lagaru Allah warni ya wunda nginaro Allah harena nema no kisenga kama kembira nga nyana mu'mina numay huye keben safiyatu ya tarugumunda kese ilahi labaga kinyama safiyatu akenda koi nanti ike sarahawe kingani huye bun akhtabu ya aro i hawatugune kingani abu yasir ya bun akhtab huye bun akhtab aro abu yasir bun akhtab kembira nga Allah harenga daga Quba Allah harenga Quba ko tahana be kenyi lankara kebe gana huye bun akhtab ya aro abu yasiri i furte nan ga Quba wo muna nan ga Allah haren pai yagati yare tagamanju benu ga koni nabi men lagarendi ne kenga wai nabi men lagare ora ko inanti atagamanjun su ko manten o tawretari Qur'an na kenga go ya'rifunahu kama ya'rifuna abina'ahum wa Allah harentu qomi ga wire muntu mowe ire nyugo go kuntu mowe kembere na Qur'an na kenga koy kembira keben huye bun akhtaw aro abu yasiri e furte nan ga Quba purke wo munande Allah haren pai ya gina na sawnya ira khabarinya mu ma wari ya gina don tawmanju benu ga ko nabi melagarenga ese kinya ne wa makehe udiga keben safiyatu ya ara ko nan dike ko tanga ukira umasage mallela mula ne yani arai ke mun kanu amakanu isage na li Madina ati nan same ke kane ike insira ike safiyatu ihinyi ali i hawa ari hawa tunu suka mandela hari gana diga noku irinte igani jonkoi na loro kala kenga ike wurnu ni gemu iri qonu ka iwo girni nan sai ka kama dina lemun kutunga kenyi laranye yike kanu mosiri iganari iwo girni nan sai kama hari i jamanya ganari iro lemun kutunga ini iwo girni nan sai ka kama kenyi ilaran qati ke kotai iga furtera Quba yo munanda Allah haren kibaren sige tiganyi sagene arai ke makanu aw ne kanu kembira arai itampinteni i haten karantengu kama kembira ike wuru ni jongo ya khomi larandi ga wanya na mobe atike kota a inyenge bakikeya no mahari jate a kembira kera miri none nanti kembiri hi khore wono lenki na sawnya keti illa rakhase ka ikeri taron sigine kan kabaro irani i hawatu neke kina abu yasir ya kin kuma na isar hawa ketin kin huye ibn akhtab ya abu yasir kuma di huye ra tiyel kanwa hal huwa yala kanwa nabi mai lagarai bai hinga ko yala kanwa huye ibn akhtab di ati wallahi kuna ta Allah kani abu yasir di kai mai imani huye ibn akhtab wa abu yasir jaba di kai mai imani har sa abu yasira mahatai atiyela anda tuti imma an kutun su ko mantinga wa huye buna khatabuti atira tu ti imma an kutun su ko mantinga nabi me lagare be hinga ko o kitabu keri kyani sikantari bo huye gara ke ko ni watibe kebe na abu yasire ati kembe ngam pakarla ne khangai
ogo tawnu na nabi me bedu kin annabiyul khatam kembra ke anyimira sabati nan dikkani kinangen bakarlan kangai huye bunaqta wa rabu yasir jaw himbe atike qoni ikewa qonini madama nyonki ngawiri inta kanno few wa qonini madama nyonki ngawiri kembra abu yasir ti huyera iwa munama ma kinya o tawnu na himbe du sino mane wujinin jatun sino kengar wati ba saba anyimira sabadin nan ta yani kembra ikewa munama onto kirai huye bunaqta buti abada ona qonina madama nyonki ngawori ona qonna kenati adawatuhu ma baqaitu ike qonwa qonni madama nyonki ngawiri kembra keben safiyatu ati ini kamna ke diga ma koni imari ke jati idangi naniga kembra kebe yani qablan sirwa ken bani nadir ngonga ay lankara kuna munu huye bunaqta ma nanti nabi mel gareke andiga hay nabi me himbe hay gara o kamna ako nanti nabi me kembra andiga hay ndai nabi mel gareke aga ni maga hay kembra keben huye bunaqta ba sage nandiga quba hila khari kenani adan kana wunden nan ta yani qabila nya hagra delege siza na warara ken qaranya qabila isa wunden mosiri wa adan kanne wo ken batunu mosiri kembre hagra delege bito hilaniga nanti andiga hay ndai nabi me be hingo tawretari ne kenya gani kembra bito hilanan kana sage nandiga aro yaqona yugo abu yasir idiga hila kharu da kira Allah hare ma kembalo sage oga sage gari kembrenga abu yasir ratin nen jongo hila khari tiyeli nabi me lagare ke awga da himbe hay nabi me lagare kan wa mahya huye bunaqta wara jawun gini lagare ati nabi me lagare ke ayani himbe khibarango tawretari kenyi mane ka ona konina re ona konna on tatto kinde abada ona konina kenya abu yasir ti atinga munna ma annan to kirimbate ke baneri haranga matto kirimbate akuten ngoro wa munna ma on to kirai huye bunaqta buti abada on tatto kindai ona konina ba ken kana himbe go qabila lan ta kutana kembrenga ati una konina re kebena abu yasir aga nor sami ara kanjo le hinengo kendi pasa ati ya buna ummi ya mareme kinni kanjonde hinengo kanjonde beri ati ya mareme ngamunu namma annan to kirimbate ke hi baneri kembrenga har hin kute anga ma to kirimbate hila khari ka to kirimbate ke baneri ngamun nama ya mareme kiya ko watu huye bunaqtabu ati ikunati Allah inta to kindambate ina konina madama nyokin gawari ati inta to kirambate ona konna madama nyokin gawari ati wallahi la atiuka abada adawatuhu ma baqaitu kemira tarqu mutikara tara Allah haren qonnagu ara kemmini akoma Allah haren qonnagu misaliri angana ya jinya naro yoke na kembanira sukasa idh shariba adawatan nabi wa sahabi tara Allah haren qonnagu ara laren sahabanu ara kun qonnagu ara mini do jinya kemira aken goni asigi ke sigira burai bo kebe gani abu yasiriya aken taware lagar kamo tar hugum ma yaga kitakinga yel aslama wa mama aslama wa tar hugum ma yaga kitakinga akebe gani huye ibn aqtab ya aken qalentui aken maslama abada na sabunya aken ne qabila be qirsan aken bani nadiriya kembrenga lahalay woni dangi iro islaminu na parce Allah renga sabati madina ara gemo kanen da wari iro yahudiyan kuna nanti intu gajano khana mari gaja keta iqonu uma kahu iqonu an gaja khana da kaba iqonu an gaja la ro khanen ga sahiro mena akema to ke mori kebe ni bani nadirim gonga ko ta islam ya rai wa hay gada sa ni ken mu'mina ya garinga adiga gor khulli gagara aro kan gagara parce bani nadirim gogu iku ken sa anyuma wodi himira suqu sa'i way madina ken sa kan no gor khullu agagara ay yahudiyan ma kan kare ya ma bani nadirim go kema ya rake diga umna ndiga kan ndi gor khullen gaga abi hinde e gusagara pingi nyaro ayra menga
sutura be ga wayra pingilo anoni banenga naro noni banenga do qorombanya abihinte kemre na girnan sigi bane alle bon ku saga wala qureen kama kenga ya bane soyai kenga ya ken khabaran kin Allah haringa nema no kisenga kama akbaran kin Allah haringa nema no kisenga kama don Allah na gayen jonkoya kabar gawe dangi kene kaga lagar himbe islam nu nyimenura Allah haran kanjo karan kada ya maken islam nu wonu annanti Allah haran na suluhu ya no buni komi awati makin honna ga nakin ora kan woni kada na detail mosri karan kada ya mai kono lagar mo we Allah haran buni Madina na sawunya imana na gem khanin girni kemra Allah haran wotunu danganin igaro hohowre illi kuni ina kemutu ihanganga katrati hoho ina kemutu kembrena imbu Madina kembra ira ihanganga ro liku benure da kumutu igaranta himenure da kumbondi ira hogoge bondari kembrena ibu Madina kella halakama iyumume kenyi Huyay ibn Akhtab donga gabu Madina da Qaybara hono no kundangina nan no khutana kagendi ale Qaybara sa kembrena ari quraysunu ari kunyu ari kunsu na kungara Allah harenga kebeni yahudiya no benugo Madina kingani bani qurayzan konga ala kun kana su na kungara Allah harenga kembrena kebeni munafiqun ala kun kana su kembrena gajanga be gono wote ghazwatul ahzab kingani ghazwatul qandaq asbabu ken Huyay ibn Akhtab yayi ake kingani ke yubure akena sarun su na luwara Allah harenga Madina kahirin jaman su ken ko tanga kahirun aro munafiqun aro yahudiyanu yesu kama me na yagaja na yakure bane kembrenga nali Madina la khaliga qasabu mu kay war kinani Huyay ibn Akhtab ya kenan ala rena qataba ga Madina kembrenga dia Qaybara na ka hukuma ken no yara hagara ke golubure dabari bo ke golubure dabari la zabin gaje ke asbabu ngiri kiyar Huyay ibn Akhtab bo kenan ya wati besa ikawma me nali Madina la khaliga kembra Qur'an ngar te ken qisanga mo be ken tuindeni Allah rek gajangen bondi ukiteni ti hangenga brame gayenga bono ken qarani bane khurezanko ara kunnege nante kunna lehru be Allah arena ona ke lehru gindi kembra kungara lehru gindi gayenga bono watibe isuru nanigana bane khurezanko bane to kembra kebe no Huyay ibn Akhtab ya lehru be gani arbane khurezanko na nante har gayenga na bono ikoni kahiya himen kita awi sukitana dome kembere ngara kella hero timani ari sage na loro bane khurezan kon karanga nondi brambe gayenga nyeme lansarno aro Allah hare Allah rando lansarno dum muhajirno da gayenga sena juro kata Allah harenga angunda gayenga ne kuma gayenyu kungara kembere nga ti Allah wa nyama na anda bane khureza karanga la khaliga kenno ko Allah harenti sirsu wa tumoni ti Allah aro al khiyama kota annama la asran salli fiu maganta bani qurayza karanga gilikin ya bani sahaba nunda mehiri kada bani qurayza karanga kemrenga ila karanga kiriga ken khibare aqisan gilen musri alla gana ola la khingana kiyi wa wala na kemra karanga kemna ala kulli hala garige serbe gara kiten gudu ken Sa'd ibn Muaz ya aranya joginteni ala arenda kiten gina kenye kemra Sa'd ibn Muaz taqamo ati sere suga balagao gili bane khurezan kondi na kunsu ko manten kanan charo iyugo bane khurezan kon yugo hoga balagao na ken kanan charo kembra ni ya warundi lemunu na kulli an yakome kembra taro gumunda ko ina dikke ko danga igara serebe kari bane khureza yugo ndi himenu ga balagao kembra ngati kamutumi aro halle sere kembra no Huyay ibn Akhtab ya himbe hikeme sawabrenga akenyime akarake kotai ila kanan charo Allah rendo sahabanu ila kumen kutu serebenu ga kamana sahabanu hilinyi siki himena ro ken kanen charno nangra kumeni kembrenga kema kamutumi aro halle yugoi Huyay ibn Akhtab ila kana kari ke kota yayi aga kala ati Allah haren qonawo timani misari feo imani misari imasaire halle yerwa kalli ara kenya ko kemira taro gumunti ta kenda Allah haren qonawo ara mini kemira kara ke kotai kebe na Huyay ibn Akhtab aken kabaren sigi ken koy ka kebe na aqone aken abu yasiriya aken kabaren matu tar hogumu ma yare kita aken kabaren illa qari kenan ya le Allah haren garo Madina yahudiyan karamo yoyino wodni Abdullah ibn Salam Allah haren garo Madina ranya ken tengo Quba
kembira Allah ran garno quba aranya kenye teni aw tamru la sirin kama aw kamana kitu yugonu monsoroni haren ko sagara kara nanti Allah harelle keni Muhammadu tari aw quba kenno ko sui ati Allahu akbar ayanka anya galinte ahatenga santenga kama kenna yi ari hagari nyaw dome kenni wati kenda Khalidatu bintul Haris Abdullah ibn Salami ahagari ni Khalidatu bintul Haris aro kenya idome kengra wari kella halare kendi ti ati ken kawa koyre tange mbagara nyagale benyake nanti Muhammaduri ti hari Musa ibn Imran hari gana kana nanti kenyalli anda nyagale nandangi keri Musa ibn Imran ina ko nanti kenyalli anda nyagale ni nandangi keri ke ko wadwe kebe Abdullah ibn Salam ari khanato ihagani kena Khalidatu ya ati Musa ibn Imran be ambayra to ngo sisa tikem mare menya haike amare menya haike na sabunya nabi mellagare wadi himir annabiyul khatam akenya haike wa kenyalli ngira akhbaran sige na to maka ma wonin ya gira khiyana khibare hoko ngo kitabil laqaym wini na hay ira mangutu no benuko ngani aro kitabun khalle isumbana de phrase sundiro mena kenya sabuni o tawna nabi me bedu kenya haygari ke Musa mare men kenya ko watibe kembrenga hagari ke kenya Khalidatu ya kendi kembrenga kamana o nyalen tin nabi me lagare be nanti akhwatin kinye tele kenya ne kewa anga tin nabi me be al qiyamah sanga kenta umanjene al qiyamah sanga ta umanjene ken nabi me anga ken nabi me be khbarango yala kenya ne kewa atin na'am ati kenya haike ikuna ta Allah kenya wati wara golle ngara ari hagare Khalidatu jama be gara Allah harenge mu quba gilare kota kemira Abdullah ibn Salam nyari ari hagare Khalidatu ida Allah harenge mu ida hage muraga jama be gara Allah harenge mu gilagare tenen kota be quba kemira Abdullah ibn Salam nyari ari hagare Khalidatu birambe bito dantanu ga dangi kenda hinu nyara sigi Allah haren sabati quba aranya madangira Madina hina kemra Abdullah ibn Salam ari mon soron sa nandi keta iworni Allah harenge mallemao kembrenga igara siga ne benya tawretari kensu dangana wongi ma ka iworni tirnu siki kinai kun tirnu siki sera sunda kendu maganda nabi me ana kata kun tirnu jabine kinga ko ni nanti nabi me ni kembrenga ho kapa idan kana wa kentinda kemra ari kata Allah harenga ara ko nanti igara Allah harenga ribane igara ya ala qissene ke wari tira tu nanti kete garante kenya banati laysa wajhu kazzab atalla harin ya alaqe garante ya alaqin tama angara wardro liman kawu aro noro an kinya walli Allah harin ya alaqani namanu kisenga kama kemra kebelani Abdullah ibn Salam ya atigra Allah harin ari ira diampana be mu Allah haringa aw kamananti aw kamana sarunga aw kamananti kanga aw kamananti karas kunyinde sanki aro menawa karas serunyi gandi yigani nenga karas serunyi gandi yigande nga kenna nga lagan salli wurondi na serunga khane kuwasi kanu siki ani kamana serunyi amarate kwai te kara kunyinde sanki aro menawa ana serunyi gandi yigande nga kenna nga le an salli wurnondi na serunga khane kembrenga arno arjana tikisenga ani kamana kyako kembrenga Allah kebena Abdullah ibn Salam ya atindo Allah harenga ati Allah harenda nemano kisenga kama ati tirno siki wike ma katanga ken tirno siki sera suranta kunjawe ni maganta nabi me kembra tirno ku yomna ni jongo ya Allah harenti tel ken kantirnde kembrenga tana tirno ku jongo ya kebena Abdullah ibn Salam ya ati Allah harenda ngani ati al qiyamah duna gillen tagumanche ahan hanana kangai duna gille hime ko inandi duna woni giri kanta ko manche hana nay ati tirnem pilandi ati arjana dungo yanaro arjana una kanyi gande hanan kinniya una kanyi gande hanan yana arjana dungo mbasi kembra ati tirnen sikandi kan sababu ni lemenga orni hawankan kan sababu lemenga qabancha na woni hawankanga walma kan sababu ni lemenga qabancha na wonu innegankanga kan sababu lemengo qabancha nauni hawankanga kan sababu ni lemengo qabancha naunu innegankanga kemerenga ku tirnu siki ya jongo Allah renga kinga ya bana Allah renda jabi
ati jibril giringa no kuma sasa aw kuma ku tirndu jabun kininga abdullah ibn salam ata Allah renda ati jibril yahudiya nun konne jibril tel kenyanwa anwar kenyawa kenno ko sala renda qur'ana ayay wa qara ati man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah ati serebe gana konne jibril ra ti jibril khona nyang kana ti qur'ana angel sunna men kama ta Allah dunga kembere nga Allah renda kinyan abdullah ibn salam jabe kembere kebe gana tendugui Allah renti agara tinne hanana be nan didna gilen tagmanche Allah renda ko nan didna gilen tagmanche ati yimbe wa gili do kimbaga manga yimbe khore kenyimbe awo haramre mun gengene nan diga makenge nan bangi kembere nga kene tagmanche hana yimbe ga ko ni nan didna on gili ati angara tinne hilani be ya nandi arjana dunko kanyi gande hanan kiniya Allah renda ko nanti kenni nyeren bute una nyeren bute nya na sorondi kembere nga arjana dunko nganaro arjana ina kempana hana igana nan same igan nun kutun kane kembere nga yana nyeren bute nya watibe wokite nan dangi ti igan nun kutunga ati angra tinde sikani beya nandi kan sawabu lemengo kawancha naunu i hawan kanserunga kan sawabu lemengo kawancha naunu ni gan kanserunga kembere nga Allah renda jabi ne ya ati kenni yiwondo yagare tare ngana dangiro mena yiwondi yaqe tare ngana dangi iro mena yiwon mani kempana gana same nan daga lenkandi kembere nga lemi ngo kawancha naunu ti do haben banginga aro haben ngo kabana aro haben la halanu tunu wal ma hawan karungo atika tare ngana dangi yiwondi yaqena yagare mpana mani gana same nan daga lenkandi kembere nga lemi ngo kawancha naunu do sa'an kan banginga amma an kawancha naunu timanga wal ma man qonu wal man ni gan kanseru aw kawancha naunu to kunyuni kembere nga ate sawa be wasigi lemi ngo kawancha naunu hawanganga kenni yiwo mani mpananda sami sawa be ni yiwo ngo lemi ngo kawancha naunu tinni gan kanseru nga kenga ni sa'an kanga kembere nga tari ngana dangi yiwo ndi yakhena ya rem pana mani ngana sami kembere nga sawabu ni kai tirnu gusigi Allah harenda sujabi kiranya bani Abdullah ibn Salam ati ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah kenno kusa salamau nan tubi nan tokro Allah harembate ari e hagari aro kinyan diga dome ke digeya kinanya bani hagari kinan khalidatu ya kin khanati ashhadu Allah ilaha illa Allah wa annaka rasulullah ken khana salamau ken masro atlana ndi karaiya kuniremu arsu komame nandi aiwa o kaman nabi me lagare be dugo tawna kebe dugo kenya haike go kenya hay muhammadu sallallahu alaihi wasallam kemre na kun khana salama wa suka man dente ashhadu allah ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah suka man dente salama ka ari kargo kunya mare nanti salama oke ina foni ina kata uche kenno uswa sage kata allah harenga ata allah harenda atike o sere na dik kamna sunda ma anta Allah anke annabi anya na Allah ki haren ati Allah hare ike salama o ka ike wa munda ana yahudiyan go krene tirnde ike go sigra be umma na sabunya ike men qaramo nye yahudiyan do mena i hawa qane qaramo nye ige ne yuman kai i hawa qane ne yuman kai qara ato yahudiyan ko mena kiyanya Allah haren titigem bi basiya kina ya bana Allah randa sire warana yahudiya non kare tulli i hajuwiya kemra kebe na Abdullah ibn Salam Allah randa roni kombeni no khuyo iganta wali no khube ka kemu ise khane muguni to sela kemra yahudiya no li Allah rento dangane te ka kanu Allah an gunga tu cho awa tu tigi nandike ike Muhammadu ike na Allah khare ashandinga kitabundi do bangin sui awatu nan dikin Allah khairin ikira gai titunwi kan ya bane suka wona Allah ran jabi ito kun dan to khairai amaqi wa amaro titunwi awan kibaran to kitabundi Allah ran jabi kai a kemre Allah ran jabi Allah ran ti Abdullah ibn Salam kinan gumma kan degere ana ma kan degere uti Abdullah ibn Salam tikenni oyuman lemeni wa otto anayeni otto anan lemeni kemra Allah aranta Abdullah ibn Salam kingana to kiringe ka ana mani ko nikendi a to kin dingawa uti kinna an Allah to Abdullah ibn Salam anta to kin dambate abada ambe gara game beko Abdullah ibn Salam ro kinna an Allah to
kemra Allah renti Abdullah bin Salam rati anta baga kadiya ketawa kinna ya kompeni atrowi se khaneni kenno qusu Abdullah bin Salam bu kata yahudiyan ku ati yahudiyan jama kakanu Allah an gunga to cho nanti kei wa be aken Allah harenga nabi me na qiharene wa tawna nabi me lagare be dugu wadi ken annabi al khatam awatu cho nanti kane ama an kutun wa tawretari awatu dan kana woni me yaran kama kakanu Allah kenno qusui Abdullah bin Salam la anda garen gudu on ta tun nabi me amaki wa amaro yiti tongi kinanya bane Allah ranta Abdullah bin Salam mun yi mata asir khore da minwa uti ayi Abdullah bin Salam kemrenga ser samunta yani hindu imbali yani samunta yani samunta leme yani hindu imbali yani wa hindu imbali leme yani kinna usura ira damini la ikunyanti isir khore yani ito anayani kayara damini la ti samunta yani hindu imbali yani kenno kusui Allah renda nyamara yan nanti ingiri indiga igiro diga Abdullah bin Salam akin gonin salamahu atokiro Allah rembate was isabanu ben wahayin sahana akin yikundi Abdullah bin Salam khabar gawe dangi aro yahudiya nuna akin atima kin hina wana kin adingira nuna wa wala na ke sabra fame na kitari wala ni khalege sinire misal singabo ودعونا نوت اللهم يا فرج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا برحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وعدتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء السعيد.